Daha ka tham sini nang kot kanin tlai than na tu dan thong ko chim ding mi hi jun nu kul na khat chun sim lam le ni tyang kan thai kho ta kor chim lai phalam ko chung ni ria chung lockdown an cha lai FCMF shroinak in ara lai mi jun nu kul na thum in jun nu som thum tyang ni ria chung ahom han le chwa loading in chi than an chwa jun nu kul na khat le jun nu kul na hi ni ria chung ai din ding di rol pol nan izal di chia lai I jun nu kul le na thum ri in lang chwa loading tia an than hi phalam ko chunga COVID-19 azor hlai aphan lo in kar lai aphan pangja COVID-19 ral in kan him deuh nak ha tia FCMF ni chathan an chwa hi asi tia kan thai thanlang pangja nak lang lockdown an cha thanlang pangja nak lang chu jun nu kul na khat thau in lockdown cha asachang tia kan thai pakhat nak za nak lang chunga ahom han lu chwa loading pani nak simhu khwa a check kai sir asachang I moto le motorcycle luchwak an khamjang thiri amphor mi jong quarantine chia asachang pathum nak pum kham le abu in umjong an khap tlang chung menung na jong tom wa ngai tu na thaipi nak cha he I chole kho asachang lai emergency in tlang chung a luchwa mi jong quarantine chia an chang lai te an than COVID-19 zot nak in hakha a pachanen tuan pakhat anun nak aliam phalam bang simdi hai khwami Reverend Evan Biaklian sum kumsum li le kumsuri chu nihin jun nukul na khat singlai simlam pakwa a hakha si na COVID-19 zot nak in anun na aliam te kan thai Reverend Evan Biaklian sum hi Revival Baptist Church sa aton leomi asi anupi le afale pathum akal tak ha tia kan thai jun hle kwa zan a tlai mi siboi le siang in chim siama pani an thla than chang na hakha ase sira kapni jun hle kwa zan a ha siboi le siang chim siama pani an tlai min ha chu jun kul zan simalam pasuri le cheu rong a an thla than chang na tia kan thai an tlai I an thla than min ha him Dr. Mujo Ong siama dotel le ananu siama parthadim an si tia kan thai jun hlai kwa zan tlai mi chunga anma pathum hi thla an si tia khwami pakhat ni dha ka tham sa chim ha si boi chu Dr. Mujo Ong asi phalam khwami asi siang in chim siama pani hi hakha number 3 siang in na cha achim mi an si hakha kan kolam sanga khwa asami an si tia kan thai jun hlai rat le ni hlai kwa a barhang manung zanhi lukni siang na umhur khwar in thil an fiar pin a thuri an ro phalam in kale kal nak tu phei khwa a asi khwami ar pasari le chompai pani an fiar pek na siang in an ro siate nak to an bau I man phak mi thil an fiar fal mi chapol an the chun siang in an leo a rol chon nak bel kheng le rai ti bentuk khwami an halmin ha jong peti lo in anikal pi thantlang in COVID-19 mezo pakhat hakha si in a phakpi hnuwa anun nak aliam jun nakul thantlang in COVID-19 mezo pakhat chu hakha si in an phakpi hnu zanlai simalam paruk luk a anun nak aliam tia kan thai anun nak aliam mi hi CER sini zot nak an chak leo a azomi asi hakha si in an phakpi hnuwa atu bentuk in anun nak aliam hi asi tia CERC in tombo ngai tu pakhat ni dha ka tham sa chim thantlang a COVID-19 in azomi tamdau chu azwal mhami an selo na in tarnu pakhat tu chu atu hi azwal mhangai tia kan thai da ka tham kan thong chim nak chu hi vel in kengol ri lai ngai tu nan dilak nan chunga kanilom